Behold, I have created the smith, who blows on the fire of coals, and who produces a weapon of its purpose, and have created the devastator to destroy. uNkulunkulu mina ngimi engenze lo muntu owenza lesikhali lesi mina ngithi kuwe asilophumelela wena into ofanele uyenze hlala ebukhoneni bami, remain in my presence, ungakhathazeki ngalutho. Lo muntu lo owenza lesikhali ucreate ngimi yabona ngoba kukhona into engakacreate uNkulunkulu besingayesaba, but yonke lento ukuthi yenziwe ngimi. Lo owenza lesikhali wenziwe ngimi, ingakho ngithi ungesabi, wena hlala ebukhoneni bami, ngoba lesikhali uma yesenza mina uNkulunkulu ngoba wenziwe ngimi lo muntu nginamandla okungenelela. Uma sathi sasenza uyasishaphela lokuthi lesi sizofika kubani, sizomshaya one time kuyophela, amangala sikakuqedi leso sikhali. Why? uNkulunkulu osenzile uyakhona ukungenelela lapha ekwenziweni kwalesikhali. Uma athi yabona le ndoda le yaphosa izulu kulo baba, uma enza njengasemihleni, but today lezulu aliphosayo limele liye kumuntu ohlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi makenza lapha asafaka ama-ingredients akhe, asafuna afake konke lo mithi le efakwayo, konke okwenziwayo, uphuphutha kangakhi, ayenze kahle, abe sure ukuthi ngimi lo ngiyazazi ngihlala ngikwenza. Mara uNkulunkulu athi sometimes inyanga yakhe yathi fanele uphuphuthe kayi-3 ukuze lento izoba namandla abayifika lapha uyivuthele kayi-3 ngomphefumulo wakho. But uzothi lelanga afanele uhlaselo kaNkulunkulu uzovuthela kayi-2, acabanga ukuthi yena uvuthele kayi-3. uNkulunkulu ungewabi ngimi le engenze lo muntu, ngiyakhona kumconfuse, ngiyakhona kumenza ukuthi angazazi indaba zakhe, though bekasho ukuthi yena vele kuya yiphi into istebhekayo, he knows ukuthi kuhamba kanjani. Ethi afaka lo muthi lapha ekudleni athi yena wazi ukuthi ngihlanganisa inani lama-ingredients ayi-5, hhayi yokushaya kayi-1. Jehova afika akhathe 2, ashaye 3, afake 3 kuphela, acabanga umqondo yakhe ijikiswe uNkulunkulu. uNkulunkulu ayenze ibe sure ukuthi ngifakele 5 wama-ingredients, vele lamaphupho azophuma mnandi. Mara makuthiwa kuyafika lapha kutholakala ukuthi asakwazanga lento ukuthi kulimaze, ngoba asikho isikhali esenzelo wakhe esiyophumelela. Uthi ngimi engenze the destroyer, I can come into the mind of the destroyer and change things, because the thing that he's sending iya kuwe wena ohlala ebukhoneni bami. Asihlaselwa njengabantu abangamazi uNkulunkulu, kodwa sihlaselwa kube khona umehluko, ngoba uthi asikho lesikhali. Izikhali zonke zidalelwe ukuthi zidestroye, zilimaze, mara uthi uNkulunkulu asikho. Ungazibuza ukuthi kanjani, ngoba vele bazenzile. But when it comes to you ukuthi uhlale ebukhoneni bakhe, uyakwazi uNkulunkulu ukuconfuse ngisho nezitha, kuthiwe nazi ngapha, ziza ngapha, vele basho abanye beza ngapha, basathi basenza ngapha, uNkulunkulu abalahle. Uyakhumbula ku-Elisha, uNkulunkulu wakwazi ukubavala amehlo, bahamba naye bangamboni ukuthi ngu-Elisha, evala amehlo abo, ngoba sikho isikhali esenzelwa thina esiyophumelela. Babasho ukuthi bahamba naye bayoqeda Elisha, basukele kule nkosi ibathume ukuthi hambani yombulala. Babafika lapha azange kube njalo. uNkulunkulu wenza okuhlukile egameni likaJesu. Basuka bayombulala uDavid, babefika lapha bethunywe uSawuli, bafika baconfuseka, baqala baprofetha nabaprofethi. Isithunywa sokuqala esasithunywe uSawuli siyombulala, basifika lapha sifika siyaprofetha, sikhohlile i-agenda yokubulala. Bekufanele kubulawe uDavid, isikhali esenzele yena leso. But uma yefika lapha, God changed the agenda, washintsha umuntu waprofetha nabaprofethayo. Walinda uSawuli wabathi uyalinda, wathumela wesi-2. Mayefika wesi-2 naye waprofetha nabaprofethayo, wakhohlwa ukuthi konje ngithunywe inkosi. Can you imagine umqondo wenkosi? Fanele ukuthi mayikhulumile inkosi izinto zenzeke njengoba ikhulumile. But God confused them, wabenza bazoprofetha instead of ukubulala. Wesi-3 wamthumela naye kwaba njalo. So uNkulunkulu oshilo ezweni lakhe wathi asikho lesonto
esenzela wena esiyophumelela. Ezinye zezinto uyazibona bara ngeke zikuthinte ngoba uNkulunkulu engafuni ngolungileyo wakhe. Into ebalulekile is to remain in his presence. Ungayi endaweni embi, ungayi ebubini, hlala ebukhoneni bakhe. Kunabantu abamangele kuze namuhla ukuthi wena usaphila, bamangele ukuthi abaze bayasho bathi bona sesizamile bona inyanga yalo muntu lo hayi akazi ukuthi uphendla kuphi. Mara siyezwa bathi uvana hamba kuphi bakhuluma izitori bakhulume konke bathi sizwile ukuthi uvana hamba endaweni eso umuntu le nyanga yakhe khona mara ngeyilanga sizomthola mara ngeke bakuthola uma wena ukhetha ukuhlala ebukhoneni baNkulunkulu. Mara uma nawe uzohamba uyofuna omdala kunabo wasemhlabeni uhamba uthi ngizwe bathi eMaputo kunenyanga nje uye eMaputo, then mawuye eMaputo uyazi kahle ukuthi lezi khali lezi ezenzelwe wena zizophumelela ngoba usukile ebukhoneni bakhe, usukile kumethembeni nasekumbhekeni uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wena uyakwazi ukungivikela. I don't need to be in trouble ngempilo yami, angiphazamiseki, angihlupheki ukuthi ngibani ofuna ukwenzani. God is on my side. Ngibani ongamelana nami? uNkulunkulu wami engakini egameni lika Jesu Kristu. Into ebalulekile ubukhona bakhe. IBhayibheli iso lakhe liyakuzonda ukuba. So mawuzohlala ebukhoneni bakhe uzogcina umuhle. Kusho ukuthi ufuna ukuba muhle, ufuna ukuba nomvikeli. Mara mawuphile kubini ufuna ukuthi uzilwele wena and awunawo amandla alingana nalawa. Uma umuntu azokutshela kayiwathi mara uyangazi wena ukuthi ngekubani utatazela leso sikhathi uye ekhaya vele ushaye izulu already lingakakushayi selikushayile ngoba sowuthukile. Ukuthuka kwakho ususa the presence kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi angeke kwenzeke ngawe ngoba lo owenza lesikhathi udalwe yini ngiyamazi. Bathi bayenzile iCovid basho bamangele nje abanye baphuma so abanye badabula baso laba basebukhoneni bakhe uNkulunkulu wenzela isimangaliso abaphilise kulento bebeshokona ukuthi akekho umuntu ozophila. Kanti uNkulunkulu wenze sure ukuthi ngalesikhathi bemixa lezinto lapha emalaboratory khona ingredient eyiwana eshiyile umuntu angazange azi ukuthi ngiyifakile. Hey man izinto ezibalo usukwamkhulumisa man asasisho ukuthi lokhu ngufakile ngufakile man ngisho kanti akafaki ngenxa yokuthi uNkulunkulu akafuni ngabakhe. Unezinto sathana abasho ngazo abamangele nje labantu ukuthi how come yabona uNkulunkulu ovikela bakhe wholeheartedly live in his presence. Ngiyangitshela ngemoto yami ilejuku ngesikhathi bazoyithatha ngizoyishiya la ngithole enye imoto ifake lapha egarage. The following day ngishiya Friday afternoon 2 o'clock. The following day bawa ngayo abanye le moto le ngikhumbula ukuthi ngisesenayo khona umunye ngithi ngiyamkhulekela idimoni lamanifesta lathi lo wena this time udabula phile lenyanga enye batheka kuphi baphinde badabula phakathi yaseRosenegal. Ngiyakhumbula eRosenegal bayishiya nale yaseRosenegal ihlulekile mara le yaseKZN angeke siyamazi loyo. And iningi lemali esiyikhiphile sikazantini si5 sikhiphile imali uthe ufuna 10,000 loba bakhiphe ma222 mara uzibanisola akayikhiphe sebahlafana uzibanisola akayikhiphe losibani bayile ebank wathi bayoboleka bayimali ngathi babolekela lethu kubulala mina bayoboleka imali azange babanike laba bayi2 mara le2 le ikhiphile le6 samnika lo baba wathi uyenza laba baye bazophinde bayilethe. Okay ngiyalalela mina but kuba khona lokuthi sesikhathi uthi bagula lapha ubathathe kancane uthi hlala bakhuluma izinto right through namasinyane ke emva kwaloko wabese le moto seposa ngichange. So mangichange le moto Friday ngo2 o'clock ngishiya lapha siyayithatha so blessing ngikhiphela yona sayikhipha sisengifanele spray and then sasekuse bayithatha nje beyihle igeziwe ngeze khona bakhala bekageza lapha emandini ayigeze clean. So babheka lokho wena ihle iseyihle lejuku igrey. Then isuka lapho labafana God I have
created the smith, who blows on the fire of coals, and who produces a weapon of its purpose, and have created the devastator to destroy. uNkulunkulu mina ngimi engenze lo muntu owenza lesikhali lesi mina ngithi kuwe asilophumelela. Wena into ofanele uyenze hlala ebukhoneni bami, remain in my presence, ungakhathazeki ngalutho. Lo muntu lo owenza lesikhali ucreate ngimi, yabona kube kukhona into engakacreate uNkulunkulu besingayesaba, but yonke lento ukuthi yenziwe ngimi. Lo owenza lesikhali wenziwe ngimi, ingakho ngithi ungesabi, wena hlala ebukhoneni bami, ngoba lesikhali uma yesenza mina uNkulunkulu ngoba wenziwe ngimi lo muntu nginamandla okungenelela. Uma sathi usasenza uyasishaphela lokuthi lesi sizofika kubani, sizomshaya one time kuyophela, amangala singakuqedi leso sikhali. Why? uNkulunkulu osenzile uyakhona ukungenelela lapha ekwenziweni kwalesikhali.